Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj video, ja sam Marko i mi ćemo danas, ću da vam pokažem kako da napravite svoj originalan intro. Znači, meni se sviđa, to će ovako da izgleda, na primjer, to je moj početni. Onako čisto pokažem. Tu sam još malo se zeznuo pa sam ubacio nešto crno, ali to sam trebao da izbrišem, ali nema veze. Ajde da vam pokažem i outro. Isto je onako na kraju, ali eto, tako. Ja mislim da je veoma dobar, ali hajde da vam pokažemo. Uđemo samo na Mozilla. Idemo na ovo, Free Templates, jedan veoma dobar program, znači Kida, gdje sam ja izvukao to i pravio u Sony Vegasu. Da, i nisam rekao da za ove videe obavezno morate imati Sony Vegas, bilo koji, samo da ga imate. I tu imate razne intro. Naprimjer, evo ja ću ovaj da vam pokažem. Dobar intro. Hajde idemo na download da vam pokažem sve. Ovo možete isključiti kada nađete koji želite. I da, naravno, bit će vam link u deskripciji videa. Mislim da trebate da se registrujete, ali nisam sigurna. I ono slovo da upišete, ono kao mutna slova, pa vi da pronađete, pa upišete. I to će trebati, ja mislim, ali nadam se da neće. Kao što vidite, ja sam ovdje skinuo taj GTA 5 style outro. Mnogo je velik, 19 megabajta, ovo 14, ali ništa se to ne skida dugo, znači sve se to malo. Odete, popijete neki sok, vodu, bilo šta i vratite se, ono već gotovo. Dobro, i kad vam ovako ovo izbaci, ovo možete isključiti, uzmete ovo i samo ovako privučete napolje. Možete ovo isključiti, da uđemo ovdje. Ako vas zanima, možete pogledati font, to nije važno, znači, ko to još gleda. Idemo ovdje u ovo meso, on otvara Sony Vegas. Dobro, hajde, buđa. Ok. A kao što vidite ima mnogo opcija. Naprimjer, kada snimate, odnosno, ne snimate, bože šta je pričam, nego kada pravite, ako vam bude okočilo, kada završite, nemojte se bojati da će vam kočiti uvek, jer kad završite to će da se otkoči, jer kao se pravi video i to, intro. Opet ja, a šta je pričam, ne znam, ne razumijem. Naprimjer, imate ovdje free intro, kao što vidite malo koče, ali to neće kočiti. Ovdje napišite, ja ću moje ime, Marko Games, isključite, onda ime ovdje, Mordor. Ovdje možete napisati, na primjer, vam predstavljam, dobro,
Malo koči. Možete i ovdje možete pisati pa da ovo bi primjer bi lupam i tako možete se igrati, tako pravite ovo ono. Mislim to onako, ako hoćete da postanete popularni, mislim znate šta mislim. Tako možete se igrati s ovim, praviti intro i tako, to za vaš YouTube kanal. I to bi bilo to što se tiče ovog tutoriala, vidimo se i pozdrav!